tojja biso sijja kukuba naye nkulabira ojja biso sijja kukuba tokirizibwa kuba wano kifaananyi nze nkugambye abahaka vya ishomero rya Cyangenyi High School muri Shema banyuma y'abashomesa okushora mu ishomero na za reporter z'abana ashaha yo kumura ubu bari kutura mukuru w'ishomero eri abo kuri imishara yabo kwatagwe kwa nabo ate nankubira amabega tokirizibwa kuba wano kifaananyi nabo wangise tumuveeko nikigamba ngo mukuru w'ishomero unakwatanisa n'abamuha bari akakiiko agarukwebembere y'ishomero eri bari imishara y'abashomesa Ima reports headmaster n'umusakuze nakunda byinji ara ombaru kutino ko basomesa bukusasura government ahisomera nibaki mwena byasomesa bingi mbasasura abazire headmaster sente zonzu murabo mungaruka kuzikwata azimera nkarufu kwemera abantu mwene headmaster abasomesa bayirundanire reports bazukora bazine konka bazimwe imana bendangwa abanza ari kuri umusara gwabo umusara gukora mari kubaho n'ugufuna reports headmaster yari mu kurikura sente no kugira ngo nkasasura school fees na no muzira yabagire akaharahari nkisasa munonga kureba atiha yo report mazuru no nkisasa kureba head twikayo nsanga ahata kwetegereza ubwa twikayo nsanga ishomero ryona ryaba kare mwana rutakwetegereza ubwa wenyo nanye nkisasa timanyo bantembere siniyafo obatinjitembe nanye neco nkisasa Pidson Kangume urukansara w'umwanyogu ari kushobora yagira ngo headmaster ogu bose ni bamurarika uteriho no kumugambira ha sente z'abashomesa ngo unkata ari kubahurira atumbene niyo shaha murange murebe so itwenka nyonko mwebembezi wa Kitozo kandi atuye nahurire nsongezi tukazigamba himenondi menji nangwa habiriho n'enciko zo kumugani ezo kugamba na edisicha na town kiraka kagamba ho nawe konka esonga zarimo so tusaba government ituyambe akuba tubasa kuferwa bintu bitu ebitwatire mu mano gitu nangwa ne sente zitu wasanga nkishomero bari yosya ninga barsisa usanga ngwito abazire tuba twaferwa kandi mu biro by'umisho usanga tine kitwa kubasa kusomeza abana bitu tuyo ntwenda government RDC diso na jiso nangwa na security yona na chairman C5 kurango barakabataho umusongezi ibirebi akwa nebibi tuburingana zagati y'isomero n'abana headmaster bari yo kumutwara bamutware konka babanze basige basotinga ibintu by'isomero ebi aho kubanga headmaster gwabena tubinga kutwatira imboko kandi asayo muzire kuguzenta amayehene mbuza kiza kansa surra headmaster saya muherungu report tuzuru abashomesa abandi bagira ngo bamazira amezi mwenda batari kushashirwa kandi abandi bahite amezi mukaga nabo batari kutunga sente zabo Raban Muhumza Kawesi wabashomesa bari kwetumbuitira nagira ngo utakari ya sente z'umushomesa wena konka mukuru w'ebyegeso mu ishomereri niwe kizubu icyo mukuru w'ebyegeso nawe yayihakana